وانتوا طيبين. انت طيب يا يوسف. يوسف ظاهر عندي ما كبستش ومفيش لايكات خالص. كريم فين لايكاتك يا كريم؟ كريم انت زيرو. ايه ده؟ وده تبع ايه؟ والله؟ طبعا مش هرمي حاجه في الارض. حاسه كده انا هحاول افك ده. ما بيتفكش يا بنتي، الستايل بتاعه مش فك. لا انا حاسه ان قوي بس كده ما تحسيش، ده ستايل مش فك. سيبي الاحساس بتاعك ده في الغله بس. انا حاسه ان هو ده مش فك اصلا. فك. لا. طب جربي. ما جربش. المكتبه هناك ايه، اقسم بالله العظيم اروح اسالهم. هو كده. هركز معاك الصباح مش حاجه تانية. طب هاتي ما تجيبي. اجيب ايه؟ اعمل ايه هنا؟ مقص. اهو المقص. اهو المقص. انتي وبعدين هعمل اني مستوى. انا مستوى. يلا يا قصير يلا. قصير. حط فوق بيت. اسمع مش هنا مش هنا، عندي هنا؟ شويه ما عشان نفس المستوى اللي هناك يا زكيه. طب ماشي، اعملي بقى نفس المستوى. صح؟ ايوه. ايوه صح. يلا بس. هنا مش هنحتاج لازم اعمل. المهم ان انا ماسكاها، ليها علاقه بالزينه دي خالص. ماليش دعوه بيها خالص. نعمل وبعد كده نصور لما نعمل كده واحده. بنتي معرفش هوايتي ولا معرفش مش هوايتي، مش تبعي. انا واخداها كده كطريقه. بس ده فرع. هاتي فرع تاني. استنوا فين؟ وانا اقعد اطلع وانزل. هاتي الفرع التاني اشتغل. اللي هو ده اشتغل؟ هتجيلي ايه؟ تاني. بتخلص يا بقى لحسن اشيلك واقلبك من على الكل. طب مش المفروض لما نحط كده واحد ولا بتاع وبعدين نعمل فيديو؟ انا تعرفني. فين اللزق والمقص؟ انت لازم اتفرجي عليا. اللزق والمقص. لازم اللزق والمقص. وانا نعمل ازاي؟ بسم الله بسم الله. حاجه ايه ده؟ ايه ده؟ أنا كده انت بقيتي كده ليه؟ لا مؤاخذه يعني انت ايه كده؟ طب ما تعملي كده. لا مش كده اصلا. ثانيه دقيقه بس. ما عشان مقاش يا غزل. اوعي اوعي. لا مش هتقعي. كده؟ امال يعني هركز معاك الصباح مش حاجه تانية. عشان صلى على النبي. هتجيلي ايه؟ تاني. بتخلص يا بقى لحسن اشيلك واقلبك من على الكل. طب مش المفروض لما نحط كده واحد ولا بتاع وبعدين نعمل فيديو؟ انا تعرفني. فين اللزق والمقص؟ انت لازم اتفرجي عليا. اللزق والمقص. لازم اللزق والمقص. وانا نعمل ازاي؟ بسم الله بسم الله. حاجه ايه ده؟ ايه أنا ده؟ كده انت مبسوطة. بقيتي كده ليه؟ لا مؤاخذه يعني انت ايه كده؟ طب ما تعملي كده. لا مش كده اصلا. ثانيه دقيقه بس. ما عشان مقاش يا غزل. اوعي اوعي. لا مش هتقعي. كده؟ امال يعني هركز معاك الصباح مش حاجه تانية. هركز معاك الصباح مش حاجه تانية. طب هاتي ما تجيبي. اجيب ايه؟ اعمل ايه هنا؟ مقص. اهو المقص. اهو المقص. انتي وبعدين هعمل اني مستوى. انا مستوى. يلا يا قصير يلا. قصير. حط فوق بيت. اسمع مش هنا مش هنا، عندي هنا؟ شويه ما عشان نفس المستوى اللي هناك يا زكيه. طب ماشي، اعملي بقى نفس المستوى. صح؟ ايوه. ايوه صح. يلا بس. هنا مش هنحتاج لازم اعمل. المهم ان انا ماسكاها، ليها علاقه بالزينه دي خالص. ماليش دعوه بيها خالص. نعمل وبعد كده نصور لما نعمل كده واحده. بنتي معرفش هوايتي ولا معرفش مش هوايتي، مش تبعي. انا واخداها كده كطريقه. بس
ده فرع. هاتي فرع تاني. استنوا فين؟ وانا اقعد اطلع وانزل. هاتي الفرع التاني. اشتغل. اللي هو ده اشتغل؟ ما تخلص يا واد بقى. حاضر يا معلم. استني بس. طب نعلق فرع كده بعرض الشقه كده يعمل منظر. صح يا معلم.